me mama ha eba Top G Multimedia so ene dwumadie eye Kabi Mami Kabi dwumadie na ye wo Sabon Zongo eye Freedom Market ye ni edwadifo eba bedi nkomo efa sedia edwadie eko afa ye ni omobeka afa eye aban dada ene aban fofora aba sedia adeto etie nka wonta wonu na beni jada eya beni wo government emomo ke government ba tanye na beni jala ya ten ahi oni mi no yo we mo ahe ni ha wo kra first ele no mi beni government emomo yo no mi yin fi o se ni government ni ba ahe ni si ye fi aye na kanu ma mi e chake ni ho lo wo ye fa e wo ye jila enne ye pesi ehu sadia edwa no eko ye to ade me ba ye me hu se ha ye din me pese me hu kan de amofo se e ha ye to ade wo dwa yi mu e ha de ye ntohwe sukula ni agbogboloshi ni nti ama sesi ana ha no ye ntohwe maye ya pata ni ni so asai nti ye pese ye gesiese ya pata no maye ebi eni nti na omo ntimi mba no so muduru ha ebi omo hwa pata na omo ntimi memeta de nti e ma edwani ni ya ntade ni ese so we se de adwuma no ko na eye okada fo moto fo no omo je adwuma ni na ye so ulodu ko a unya mma ene man ko peni se ye ntohwe omo ni mo ayede tinu ye se no mo bagom no mo ti magom ni ese adwuma na ye basa amaye ahwefo medamase se mo hwe Kabi Mami Kabi dwumadie yi e wo Top G Multimedia so